بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبلين كن يخبجم توتا في جالتم توتا هردف توتا شيخ بيان دعوة كم فقوري فيديو خطيقا في قدا الشمار كفوني أكم جتن جرجرتو وبلين كن يخبجم توتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتان تيتنون دير رابوكاتي بكان انجرو خاتي بكا اسم جتنتي هندا كيسن اسم براها كيسو وبلين كن يخبجم توتا ايغا رمضاناتي أرانتنا ولد ديبلي ايسا كتة يجون كيسن نولم شيخ بيان دعوة بكتو كتة حفورة بافا جرا وان تكا تكا سلفر دلو جرا وان تيب جيجا اسني رادا بمي اسني رادا بمودا فنو فلچا اما اسني ديبيت انجرا نور دفا قوبي نران تنا دي فدي روفي قوبي فيات قوبي فيات انين دولتي بكمون تنا عالم خانت الرا فيدما جرتن قوبي سنين اسني بدي سوديم تنافو بلين كينيا خبجمو قوبي فيات انا مال اي سوديم تو بوجتن ارام ركوبا سكرا كان المنما اتنا زبماجو خان نمني دوات تيربه كنينا غورچاجو خايسوما غاري خان طبيان سا سكر غرغلچه بفسال لي جيري اكمل غراج روخنان دوا بريدا اسني فيمه اكايشن نقنم تنيف مالا ثوري بيزاني اكايشن نمغوتو اسني فيمودم hukumni sukara aku nak kina magot sukara si kabe mana aku mah deh teh belalte cuka si kabe bekasin kabe yo guwani nan setti mukana ada babat tabte dubbin namasi arsu dubbuman nagaya tun tabe si arsu amalle dabte fincan kabacu dadabu sukari karena magot فنجان كبتشو وجود الدبت وجود بين المنامات وجين تقعد بتو عارس الدفع أكان ما ديني ما تطلع تعالتي فلا رودا لبون كاي تواتو مسنجد إبه ميدا تن أني نما ملء يوسن الله كل تات سكر أبديجو تنافونا من سكر كابو خرج بيان دوا دفع سكر النجرا دوا فرجات نجرا دواء آداء مخابشة خنان والله أنا ما جتين نقافة جدنديس لكم سكرا دلبنا كامنا مارا نما فيدا ذات نما خنا نما وكيسا جن نما وفا أكسمت أما سكرا فينشان راجتا وندن ديجو سي فينشان سيسا غوسكا سيجرا غوسين تو كبابي كني تنافو يو أكن أنسير ترى كامنا ما كنا مدام بكتك كان نبتي أرجمته واني سكرا كنا في الله والله أنا لا جنوب مدام تندبتين ما دين وندندش كامنا ما نما ونيتي مدام تنما كيسة ديمتيجو ما لكم نسكرا إيجا كيسة توان نما جرو دواء كم تجرا دواء أبي إلمنا ما بيك سكرا كان كم ننجرو نما تولين كان ملء نمني करते हैं सुकर तिरुवे दरजा दुला रब्बी तू मजने ला और उतारे थी दरजा इब्बा हूँ फकबा इब्बा हुरी भी हुआ फकबा अकने जानी नहीं है चु माली फक्का से दीनी और उतारे थी सुकर से अक्कस थाये चु दौमक का शाही तुरुइद यूरोपी प्रदेश निफिनी मुताओ दवाओ नानो कैसे तेरे मुखा का शाही तुरुइद यो गुयुमा कुरशा वली डाबदे डोइदे हालावा में होई तू फिर राडीफ्तुन दवा सं गुया कुरशा इत्तिफायमते मना आकमा देते अक्का अजाइबत सुकरी कियास दुरान रब्बी ने तिसुमेत देबिया वली आर्तुस ओल काउंदन देयो अक्कासिन नगे am fayyudan देसा
sukkara raafayyuu hin dandeemu jedhamni dawuma baati fudhatan ka'uun urmii dheeressu jira malee hin dandeema dawuma harkatini tanaafuu hotta silaa ammaa isin inumaan hima wanni nama namaaf hin himneef dura dursoo dawaa nama godhuu dura xabiyaa nama dhukkubuu baruutu gaariidha. Tanaafin ammallee dawaa gartee arjaa ta'uu dhabuufi miti. Kaniin dawaa silaaman maqaa isan keessaa fayyadamtan jedhee muka isin garsiisee isinitti isimuun ma dandeema. Dawaa sanirraa kaati doktora dawaa beeku wajji wal qunnamtee xabiyaa dhibee isaa itti dhibee teetti itti himtee keessa jiraachuutti himtee dawaan darajaadhaan sii kennamuutu irra gaariidha jechuufi telefoona isinii keenya kanaan kara keenya kottaa yommuu namni hedduun irraa fayyadame isinii himuun keenya oolama. Kanaafuu kottaa obboleeyyan keenya kabajamoo sheebbayaan dawaa irraa fayyadamaa dhukkuba sukkaraa dawaan argamee jira yaa nama dhukkuba sukkaraatiin fitanamaa jirtu yaa nama daftee namatti aartu ka xabiyaa teetii fi xabiyaan namaa wal diddu yaa nama addunyaa irraa wanni hedduu xabiyaa namaa balleessu dhukkuba sukkaraa kana dhukkubni sukkaraa dafee yoo sukkaraan na jira naa beeki jee namatti himatin nama wajji dafee wal fixxaa amma sitti aareen qabu jechuudha. Kanaafuu gatii salphaadhaan wal anamtan naannuma keessaniin dawaa jiru achumatti isin ergineeti akka isin fayyadamtan isin goonaa ni fayyadamtanii rabbi isin haa aafii hunja. Kanatti aansuudhaan eega dhibee sukkaraa kana isinitti himne dhibee tokko namni ilmi namaa fi wallaale tokko jira. Dhiiga namatti irtifaa idaq iddam janii dhiigni namatti ol utaalee mataan nama bahu yeroo san ilmi namaa ni dawwaqa ijaanis hedduu ifa laaluu hin dandayu lafa dukkanaaf fedha mana haakamaa yoo dhaqee haakamni dhiigumarraa waraaba malee yogguu xiqqoo dhaabbate maas yoo aaree ammallee dhiigni ittuma ol utaala haakama dhaqu dhiigumaatu irraa waraabama yeroo san ilmi namaa du'aaf saaxilamaa jechuudha. Lubbuun ilma namaa tan addunyaa tan irratti hundinuu numa duuti sababa du'aan namaa ta'a jechuuf hin deemu. Dawaa waan kana bakka dhiigni kun irraa ka'uu jira miidhaa isin tun irraa kaatu nutiitu beeka. Isinitti himnee eega gartee xabiyaa ta'e isin gaafannee akkana isin godhaa jennee isin qoranne booda dawaa isinii kennuu jira waliin dhiigni isinitti waliin ka'u aartanis aarummaan sun miidhamarraa aarumaa hin dandeessuuli yoo uumma xabiyaa ilma namaa gartee aarsu tanuma gartee nabiin keenya laa taqdab hin aarin faraddada miraaran taraa hedduu deddeebiseen aarin jeen sun malee hin aarin jechuu miti beek namni numa aara laa tanfis kadabaka bakka dallansuun teetti si geessu waan san godhi jettu san hin godhin jechuudha malee yoo aartees ka'ii nama tumu yoo jette hin tumin irra dabriif malee namni fayyaa qabu ka sukkaran qabu saniifuu aari xabiidhaa aawuzu billaahi mina sheexaani rajiim jettee if qabdaa aara sukkaraa immoo akkasitti if qabuu hin dandeessu. Tanaafi dawaa isinii himuu deemna dawaa namni dhiigni isinitti ol ka'u ka isinirraa waraaban ka boodarra dhiiga keessan adii isin dhume haakamni ju'uun wanni akkasiin jirtu bakka dhiigni ilma namaa kun irraa ol utaallu jira. Bakka sanirraa akka dhiigni ol utaaluu hin dandeenye xabiitti jechuun uumaa rabbiin itti duraan isin uumetti osoo dhukkubni isinitti hin dhufin akkasinitti akka isinii haftu dawaa naannoo kan isinitti isinii erginuu jira. Dawaa kanaan telefoona isinii keenyu kana waasaappiin nu koottaadha. Nuti biyya Yaman magaalaa sanaatti argamna. Ammoo isin idil addunyaa bakka jirtanii yoo Ameerikaa jiraattanii Awurooppaa jiraattanis London UK jiraattanis biyya Arabaa tana Eeshiyaa keessa jiraattanis warra biyya Arabaa keessa jiru Qaxarii fi Kuweet Ordonii fi Lubnaan magaalaa Beirut jechuu fedhetti akkasuma Suudi Arabiyaa fi Bahareenii Umaanii fi
Dubaay biyyoota kana fakkaatan hunda sawwaaqa keessaa qabnaa dawaan isinii dhufuu danda'a. Ammoo warreen biyya Awurooppaa keessatti dhukkubni kun itti dhufee dawaa kiniinni isin bira buute addireessa keessan eeggattan addireessa keessaniin isinii erguu ni dandeenya. Yoo yeman kanarraa dawaan namaan ergamne illee Dubaay irraa isinii ergina, Suudii irraa isinii ergina. Namni ammaa dura nuti dawaa kana erginiif illee ni jira. Asumaan dhiifama gaafan. Buudhaaf biyya yeman tana keessaa mijaa'uu dhabuudhaaf malee isinii erginee jirraa kaanin isinii erguurra jirraa jennaan asumaan ergaa dabarsinaaf. Kanaafuu warreen gartee dhuftan illee koottaa amma dawaan wani nama tursiisaatii isin jirtu Dubaayii fi Suudii irraa isinii ergina addireessuma keessan nutti ergaddaa. Kanaafuu fayyadamuu ni dandeessan isiniin jenna. Obboleeyyan keenya kabajamoo amma waan lamaan kanarraa hin hima. Boodammoo dimaahaa fi jalxaa jedhanii waan ilmi namaa yoggaa dhiinii sammuu tana keessa waliin nama qabame afaanii illee dubbachuu hin dandeenye jira. Ka namni afaan addaan qabatu afaan eega waliin qadaadame addaan banachuu hin dandeenye illee jira. Saktaa jedhanii akka cal nama godhu. Saniifuu dawaa kana hunda isin wallaannaa booda qophii fayyaa ta boodaa keessatti dhufnaan. Amma immoo warri sukkaarritti jiru warri aaraan nama hojii jiraachuu dadhabneettan koottaa arra booda sukkaarri isin lafatti ol hin ka'u. Lafaa isinitti ol hin ka'u. Eega dawaa kana guyyaa 15 fayyadamtani. Warri dhiigni isinitti olu taalees kana booda warri dhiiga mana akka mareettanii firraa waraabdanii dawuma kana akka shaayitti dhuytanii galgalaa ganama fayyadamtanii dawaan hagam takka jaabeera. Hagitti fayyadamtu guyyaa 15 guyyaa 10 biran kutu. Dawaa jechuun wama xiqqoo si fayyada jechuudha. Kanaafuu eega dawaa fudhattanii isinii hojii jirra isin jala deemnee hoottaa telefoona nu dhawaa isiniin jenna. Rabbi isin haa aafiyu, Rabbi isin haa aafiyu, saahibban keessaniin gayaa. وجزاكم الله خيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الصراط المستقيم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وانا نجيبتني برزوم.